Yes, reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe, muryango mugari wa TV Dunia ni Kote. Twongeye kugaruka rero mu cyitwa amakuru adasanzwe, tugarukanye icyitwa updates zidasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Dunia ni Kote. Turi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 ni 2025. Tugarukanye icyitwa updates zidasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Dunia ni Kote. Nyamuneka ngarukanye icyitwa kabeho kadasanzwe, imbeho imeze nabi hano, ariko ndavuze nti mu mbeho nyinshi ntabwo nshobora gutererana abakunzi bacu bo kuri TV Dunia ni Kote. Igihugu cy'u Burundi ibyacyo bikomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Igihugu cy'u Burundi gikomeje kuba agaterera nzamba ka mwene nzamba Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kugaruka ku ruhande rw'itwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo watangiye kwishyuzwa amafaranga. Nyamuneka watangiye kwishyuzwa amafaranga n'igihugu cy'u Bubiligi nyuma yuko yijeje igihugu cy'u Bubiligi yuko agiye gufatanya na FDLR bya hafi mu murongo mugari wo gusapotinga byimbitse kandi byariye ino FDLR. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubutegetsi bwe bw'ishyaka rya SND FDD ngakaba akomeje guta mu nama icyitwa igihugu cy'u Bubiligi. Ibi bibaye nyuma yuko hakomeje kugenda haba inama za hato na hato mu gihugu cy'u Burundi, n'inama zigamije kurebera hamwe buryo ki inyungu ziva muri FDLR ndetse n'ibihombo FDLR iri guteza igisirikare cya FDNB ndetse na leta y'igihugu cy'u Burundi, bakaza gusanga mu gukorana bya hafi n'umutwe wa FDLR ngo biri guteza igihombo gikomeye cyane igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi ngo hakaba hari n'ibihugu igihugu cy'u Burundi aka kanya kitari kugiramo ijambo bitewe n'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yemeye gufatanya na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo mu gufatanya bya hafi n'umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 ukoze genocide. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka ku cyitwa imirwano idasanzwe yaje kubera muri Sud Kivu mu misozi yahitwa Ikabare neza mu byerekezo bigana hariya mu marembo y'umujyi wa Bukavu. Tuze kubabwira imirwano yaje gusakiranya icyitwa Wazalendo ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Ni igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwisuranamo n'abasirikare, navuga yuko ari abasirikare ba FARDC uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi baribaza bati se ubu bwisuranemo bukomeje kugenda buhindura isura ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC biri guterwa n'iki? Benshi bakavuga yuko bamwe mu basirikare ba FARDC batari kumva ndetse kandi batari kwiyumvisha ubufatanye ndetse kandi n'imikoranire yabo hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi n'igisirikare cya FARDC, bikavuga yuko ibi byose bikomeje kugenda biteza inkeke uko umunsi ugenda uza haza undi. Ni mu gihe kandi abasirikare bari barajyanwe mu bice bya Warikare bamaze kurizwa Antonove, by'umwihariko abasirikare ba FDNB. Ni nyuma yuko bamwe mu basirikare ba FDNB bongeye gushinjwa ubugambanyi. Nyamuneka amaze iminsi mbabwira uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ukuntu ruri gushinjwa ubugambanyi uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi bibaza bati se niba koko igisirikare cy'u Burundi gikomeje gushinjwa ubugambanyi uko umunsi ugenda uzaza undi, ibi bintu birashya byerekeza he? Biraza igisubizo cyabyo kiraza kuba ikihe? Birashoborana cyane Ni mu gihe kandi turi buze kwikoza mu yindi mirwano idasanzwe yaje kubera mu marembo y'icyitwa ahitwa Fizi. Turagaruka mu mirwano idasanzwe yabereye ahitwa Fizi, tubabwire ese imirwano bivuga yuko yabereye ahitwa mu marembo ya Fizi ndetse na Uvira hariya za Useni, bikavuga yuko naho ari abasirikare ba FARDC baje kwisobanamo n'abasirikare b'abarundi. Abasirikare ba FARDC ntibari kumva gukorana bya hafi n'igisirikare cya FARDC. Abasirikare ba FARDC bari gushinja igisirikare cy'u Burundi yuko ari abagambanyi. Benshi muri twebwe tukibaza bati se koko ibi bintu niba bikomeje kugenda biba
cyangwa niba bikomeje kugenda bivugwa, igisubizo cyabyo kiraza kuba ikihe ko ibintu bikomeje kuzambanetse kandi bikomeje kugenda bikomera. Tukiri ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB, nyamuneka umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi Prime Niyongabo ashobora kuba ngagiye kwamburwa inshingano ze. Nyamuneka General Prime Niyongabo ari gushinjwa gutegura umugambi utoroshye mu gihugu cy'u Burundi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi bibaza bati se koko niba uwitwa General Prime Niyongabo akomeje gushinjwa umugambi ukomeye cyane wo guhirika uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye, noneho biraza kugenda bite? Biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kumenya yuko uwitwa General Prime Niyongabo afite ikintu cy'ikiziga yamaze gukora hagati mu gisirikare cy'u Burundi, ikiziga kigamije gushakira hamwe igisubizo cy'ukuntu witwa Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yakurwa ku butegetsi. Ibi byose rero ngo Perezida Evariste Ndayishimiye alias Never Sebarundi akimara kubijumbura yahise agira ati nyamuneka namaze kumenya yuko hari abantu bafite umugambi wo kunkura ku butegetsi, namaze kumenya yuko hari abantu bafite umugambi wo kundimburira mu mizi, kandi bamwe muri bo nabo nita inshuti magara, kandi bamwe muri bo nabo nita abantu banjye ba hafi. Ni ikibazo gikomeye rero gikomeje kugaragara mu gihugu cy'u Burundi, aho ubona yuko ibintu byabaye ihurizo ndetse kandi aho ubona yuko ibintu byakomeye uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi muri twebwe turi kwibaza batuti se ibi bintu biraza kugenda bite, cyangwa se igisubizo cyabyo kimbitse cyangwa se cyeruye kiraza kuboneka gute mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ukabona yuko ibintu byagoranye ndetse kandi byanahinduye isura ukurikije buryo ki urugamba ruhagaze muri rusange. Ni mu gihe kandi nubwo biri kuvuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kumenya yuko hari abari kumugambanira cyangwa se hari abashaka kumukura ku butegetsi, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye aka kanya yamaze gufata icyemezo cyo gufunga abasirikare bagera kuri 6 baza biyongera kuri abasirikare 9 bafunzwe bari baroherejwe muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru bashinjijwe ubugambanyi, nyuma yuko igisirikare cya FARDC ndetse na leta ya Kinshasa bakomeje gushinja bamwe mu basirikare b'abarundi ubugambanyi hagati ku mirongo y'embere ku rugamba, aho igisirikare cya FARDC kiri guhangana n'umutwe wa M23 ndetse kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka ibintu ndababwiza ukuri yuko bitoroshye, ibintu ndababwiza ukuri yuko bitoroshye, ibintu ndababwiza ukuri yuko bitoroshye, ibintu ndababwiza ukuri yuko bitoroshye. Ibintu bikomeje guhindura isura mu gihugu cy'u Burundi. Benshi bari kuvuga yuko ubu guverinoma y'igihugu cy'u Burundi yamaze gucikamo ibyiciro birenga 3. Nibyo byiciro bishyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, hakabamo ibyiciro by'abadashyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, hakabamo ibyiciro by'abadafite kote n'imwe bahagazeho. Akaba ari nayo mpamvu biri kuvugwa yuko abenshi muri bo bari gutabwa muri yombi bashinzwa kugomorora bamwe mu baturage b'igihugu cy'u Burundi ku ishyaka rya CNDD-FDD riyoboye igihugu cy'u Burundi. Ibi bibaye nyuma yuko Perezida w'igihugu cy'u Burundi bivuga yuko afite ibibazo byinshi bitandukanye byugarije igihugu cy'u Burundi, byiganjemo ibibazo by'ubushomeri, ibibazo by'ubukene n'ibindi bitandukanye bivuga yuko bikomeje kuyogoza igihugu cy'u Burundi uko umunsi ugenda uza haza undi. Nyamuneka ni ibibazo bikomeje kugenda byiyongera nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yashinjijwe ngo kuba yaragurishije igihugu cy'u Burundi, yashinjijwe ngo kuba igihugu cy'u Burundi yaramaze kugishyira ku isoko. Uti rero Evariste Ndayishimiye arashinjwa kuba yarashyize igihugu cy'u Burundi ku isoko gute? Ni Perezida Evariste Ndayishimiye wemeye kwifatanya na FDLR. Ubwo twinjiye mu nkuru ndani ya ndani n'indi mu ngingo z'ingenzi.
nyuma y'uko perezida Evariste Ndayishimiye afashe icyemezo cyo gufatanya n'icyitwa FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 ikoze jenoside igahungira mu bihugu byinshi bitandukanye byo muri Afurika no hanze ya Afurika, cyane cyane mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubu aka kanya turi kuvugana ihurizo rikomeye, ikibazo gikomeye perezida Evariste Ndayishimiye yasigaranye nicyo kwibaza ati aka kaga, ibi bibazo nikizemo ndabyikuramo gute? Perezida Evariste Ndayishimiye na Kisekedi Shilombo yabonye umutwaro afite wo gufatanya na FDLR we wenyine ibihugu by'amahanga birimo ibyo mu burengerazuba bw'isi nako n'ibihugu byo kwisi muri rusange n'imiryango mpuzamahanga. Imwe muri yo itangiye guhumukira ibyo perezida Evariste Ndayishimiye na Kisekedi Shilombo bari gukora, cyane cyane gufatanya na FDLR bya hafi. Nyamuneka Kisekedi Shilombo aravuga ati uyu mutwaro nikore wa FDLR kwitura bizangora, igisigaye nuko ngomba gufata umuntu uwumfasha, nuko ngomba gufata umuntu wanjye wa hafi ubimfasha. Aragenda yifatira inshuti ye kadasohoka umwe bakunda kwita ngo ni impanga ye. Perezida Evariste Ndayishimiye amwemerera yuko bagiye gufatanya mu bufatanye bukomeye no gufatanya na FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994. Perezida Evariste Ndayishimiye akimara kubyemera, bikavugwa yuko ku ikubitiro yahise ahabwa aba FDLR bagera ku 400, nyuma yaho agahita ahabwa abandi ba FDLR bagera ku 2200. Birumvikana yuko abarenga 600 bahise binjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Perezida Antoine Felix Tshisekedi Shilombo asigarana bamwe mu FDLR benshi, abenshi muri bo Tshisekedi Shilombo abafite imyaka iri hasi ya 30 abahindura amazina, abitwaga Banderoriyo, abitwa Bakizimana, abitwaga Banzamurira Kimana yamumereye, arangije abita amazina y'amakongore, arangije abita amazina yo kujijisha kugira ngo imiryango mpuzamahanga niza gukora rya perereza itazasanga hari bamwe mu basirikare bafite amazina y'Ikinyarwanda cyangwa se baba FDL, kuko buriya sinzi ukuntu nino miryango mpuzamahanga ikora n'ubushakashatsi ukaza no gusanga rwose yanabimenye yuko koko aba FDL imibare niyo mifite. Uretse ko nabo iyo bagiye gusohora raporo barabogama bitewe nuko ibyinshi muri bo bakora bagendera ku nyungu zabo zihari. Nyamuneka iki ni ikibazo rero kidasanzwe cyarenze umupaka, aho bavuga bati perezida Evariste Ndayishimiye yatowe mu gihugu cy'u Burundi, bamwe mu baturage bamwishimiye, abizeza yuko agiye gukora ibitangaza, abizeza yuko agiye gukora ibyananiye abantu bose mu gihugu cy'u Burundi. Ariko perezida Evariste Ndayishimiye aka kanya akaba ari gushinzwa yuko ibintu yijeje abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi, ibintu yijeje abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi ngo nta na rimwe ku ijana by'ibyo yigeze akora ku byo yijeje abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Bikavugwa yuko rero uyu mugabo ubu igisigaye agiye kwisanga mu ihurizo ridasanzwe ry'uko ari guhangana na guverinoma y'ishyaka rya CNDD-FDD, ari guhangana n'abari mu cyitwa societe civile, cyane cyane ubwoko bumwe bwo mu gihugu cy'u Burundi bushinja perezida Evariste Ndayishimiye gutonesha abakomoka mu bwoko bumwe abandi n'abatonesha, gushyigikira abakomoka mu bwoko bumwe mu gihugu cy'u Burundi ariko abandi akabima ijambo. Nyamuneka iki ni ikibazo gikomeye, ngira ngo dushinga agati twongeye tugashingure tukerekeze ku witwa perezida Evariste Ndayishimiye alias Never. Abatamwimvamo bakwinda gutazira ngo ni Sendagara. Nyamuneka iki ni ikibazo gikomeye kidasanzwe, nababwiza ukuri ko ari ikibazo gikomeye kidasanzwe, gikomeje no kurenga intera kigafata intera mu yindi, aho perezida Evariste Ndayishimiye yabuze yacira, yabuze yamira, yabuze uko abigenza, yabuze aho yicara, yabuze aho atemberera, yabuze aho ahagarara,
aragira gutyo ukajya kumva ngo yazindukiye muri Tanzania. Mu kandi kanya bati Evariste Ndayishimiye arikanga kudeta. Mu kandi kanya bati Perezida Evariste Ndayishimiye ntari kumvikana n'umugore we yahukanye. Nyamuneka se umuntu w'umugabo arahukanara ari na perezida w'igihugu? Nyamuneka ibi ni ibibazo bidasanzwe. Ubu rero ndagira ngo tugaruke ku cyitwa FDLR n'ubufatanye na Perezida Evariste Ndayishimiye. FDLR n'ubufatanye na Perezida Evariste Ndayishimiye, Perezida Evariste Ndayishimiye na Kisekedi Shirombo bemereye Ububiligi yuko bagiye gufasha FDLR mu rwego kugira ngo igihugu cy'Ububiligi gikomeze gisapotinge iyi FDLR giciye muri bihugu nk'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo. Aka kanya dusigaranye rero uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ari gushinjwa yuko zimwe mu nshingano yari yarasabwe n'igihugu cy'Ububiligi mu gushyigikira FDLR na rimwe ku ijana ry'ibyo yagize akora kugira ngo nibuza agaragariza igihugu cy'Ububiligi yuko iyi FDLR ayishyigikiye cyangwa se ari kuyifasha. Hari harimo guhereza imyitozo abasirikare ba FDLR, hari harimo amwe mu mafaranga ahabwa uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye kuzajya afasha imwe mu miryango y'ababarizwa mu gisirikare cy'umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 ukoze jenoside. Ariko ngo uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye amwe mu mafaranga yayafata akayashyira mu ikofi ye, uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye amwe mu mafaranga yayafata akayashyira hagati mu muryango we akagirira akamaro abanyamuryango be, kandi nyamara ngo yirengagije amasezerano yagiranye n'igihugu cy'Ububiligi. Igihugu cy'Ububiligi amakuru mfite ari guturuka mu ishyaka rya CNDD-FDD, nanashimira abantu baba bari hafi y'ishyaka rya CNDD-FDD, nuko ngo cyatangiye kwishyuza amafaranga cyahaye uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bikavugwa yuko bimwe mu byo yari yemeye birimo gusapotinga FDLR na rimwe ku ijana ry'ibyo ari gukora kugira ngo agaragaze koko ko ari gusapotinga iyi FDLR. Nyamuneka ni nyuma yuko uyu mugabo akomeje gutungwa agatoki n'abarizwa muri guverinoma ye bari kumubwira yuko gukomeza kwifatanya na FDLR bimeze nko kwifatanya n'ikibazo. Nyamuneka mwibutsa yuko yari umugabo nawe ubwe ufite ibibazo mu gihugu cye, nawe ukomereye mu gihugu cye, nawe mu gihugu cye bikomeje gucanga. Benshi baribaza bati rero niba Perezida Evariste Ndayishimiye hari amafaranga atangiye kwishyuzwa n'igihugu cy'Ububiligi, iki kibazo araza kukikura amate, iki kibazo araza kugihagarara amate. Niba atangiye kwishyuzwa amafaranga, guverinoma ikaba iri kumubaza aya mafaranga yashyize, no mu rugo rwe bikaba biri kuvugwa yuko atamenya neza n'umugore we, kandi bikavuga yuko ari gushingira kuri bimwe mu bikorwa Perezida Evariste Ndayishimiye agenda yibikaho ahisha umugore we. Bikavuga yuko impamvu anabikora ngo ashobora kuba afite ihabara ryitwa Mugabekazi Angelique rituye mu mujyi wa Bujumbura. Perezida Evariste Ndayishimiye rimwe na rimwe ajya agera muri urwo rugo akararayo. Bikavuga yuko ari aho amakimbirane yahereye, amakimbirane yatangiye Perezida Evariste Ndayishimiye ahisha imitungo umugore we. Bikavuga yuko kandi umugore we nyuma yuko avumbuye yuko uyu mugabo afite iharabara ku ruhande asangira nayo amafaranga akura muri za FDLR no mu masezerano agirana na Kisekedi Shirombo, biravuga yuko ibi bintu ngo biri buze kumuzamanitse kandi biri buze kumukomerana. Nyamuneka ibi bintu ni ibibazo bikomeye cyane, ibi bintu ni ibibazo bikomeye cyane. Ibyo biri kuba muri Kivu y'Amajyepfo, ingabo z'i Burundi ziri gukubitwa umuherenerezo, ziri gukubitwa ahitwa za Biyendo muri Sud Kivu hariya mu misozi y'Iminembwe. Ingabo z'u Burundi ziri guhondagurirwa ahitwa za Nduba, ziri gukubitirwa ahitwa za Ngweshe, bari guhondagurirwa ahitwa za Mushereza na za Ruvungi hariya muri Sud Kivu, bari gukubitwa za Mayimingi muri Shabunda. Abasirikare Barundi aho kugira ngo banarebe yuko bagerageje no kurwana bagahita bita abagambanyi. Niyo mpamvu biri kuvuga yuko ngo muri uku kwezi turimo nibuza abasirikare batari hasi ya 650 bamaze gutoroka igisirikare cy'u Burundi
bari boherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayandi makuru nshaka ko ducamo twihuta dore ko amasaha ari guhuza imyambi. Ingabo z'u Burundi zaziri ahitwa muri Warikare zifatanyije n'abacancuro b'Ababiligi, zifatanyije n'abasirikare ba FARDC b'Abahibu Special Force ahitwa za Nyenzira no mu misozi ya za Mayuwano. Izi ngabo zamaze gukurwa muri iyo misozi nyuma y'uko umutwe wa 23 ku munsi w'ejo ugabye igitero turutse Kishanga na Kiba tukazamuka hitwa za Kalonge ugakubitira FARDC hitwa za Kibuwa, abasirikare b'Abarundi bagahungira hitwa za Maniema. Biravugwa yuko ngo iki gitero cyabayeho ku bugambanyi bukomeye, ndetse kandi igisirikare cy'umutwe wa 23 kikambura FARDC intwaro nyinshi, ariko Abarundi baracyongera gushinzwe ubugambanyi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nyamuneka reka mbifuriza amahoro n'imigisha, mbifurize kumererwa neza, mbifurize kumererwa neza nshuti z'akadasohoka muryango mugari. Jya wibuka kwibanira nanjye umunsi ku munsi, subscribe ni ingenzi, maze ubundi amakuru adasanzwe ajya kugeraho umunsi ku munsi ni segonda ku segonda. Murakoze cyane nshuti z'akadasohoka muryango mugari. Ntabwo byoroshye di, ntabwo byoroshye i Burundi, ntabwo byoroshye muri Kongo.